Veleposlaništvo Republike Poljske in Rokometna zveza Slovenije predstavljata pokal vsem ljubiteljem rokometa. V novomeškem nakupovalnem središču so se jim pridružili predvsem člani moškega rokometnega kluba Krka, med njimi tudi člani kadetske in mladinske reprezentance. Slovenska liga je močna. Mislim, da je rokomet treba promovirati, posebej zato, ko je dosti dinamičen šport, dosti dober je za razvoj osebnosti. Zaradi dobrih pogojev za treninge in močne želje se tudi mladci, kot je Batagel, v prihodnosti vidijo na kakšnem prvenstvu. Trenerje imamo, mislim, da na najvišjem nivoju v Sloveniji. Dokazuje tudi, da smo na primer klubsko drugi v državi po mlajših selekcijah, uvrstitvah v Sloveniji. Naša izbrana vrsta bo sicer na Poljskem veljala za enega od favoritov, zato predstavitev pokala pri nas ni naključje. Oczywiście zdobyć trofeum na Mistrzostwach Europy jest bardzo ciężko, bo na Mistrzostwach Europy grają najlepsze drużyny z Europy, powiedzmy najlepsze drużyny świata tak naprawdę. Słowenia oczywiście należy do jednych z faworytów, ma ciężką grupę, bo w grupie są i Niemcy, i Szwecja, i Hiszpania, więc to jest bardzo ciężka grupa, ale jeżeli chce się zostać mistrzem Europy, to trzeba wygrać z wszystkimi. Vsi ljubitelji rokometa so se lahko s pokalom, ki ga bo na Poljskem dvignilo v zrak zmagovalno moštvo, tudi fotografirali.